Ćao! Ovo je update Cinco de Mayo izazova, taga ili kako već. Uglavnom pokazat ću vam kako napredujem sa potrošnjom onih 5 proizvoda, odnosno u ovom slučaju 6, od da li januara. Tako da eto, ostalo je još april, odnosno čitav mart, pa april i onda u maju, znači do 5. maja moram da sam potrošila. Da krenemo odmah, ne znam sad koji redosled je bio ranije sam drugačije upoređivala, sad već mislim da može da se vidi ovako i na videu kako napreduje potrošnja. Počet ću sa onim Max Factor Cream Puff puderom u nijansi NV bež, dakle sad već ostaje samo kolut ovako. Kad sam počela, ja mislim da se samo nazir ovaj metalni dole krug, tako da definitivno napredujem i sigurna sam da ću ovu potrošiti. Koristim ga za konture. Zatim bronzer, također kad sam počela ono je tek dno se negde naziralo, tako da trudim se sad da ga trošim i eto polako, ali sigurno ću i potrošiti. Mislim da se isto vidi razlika znatno. Zatim, što se tiče ove olovkice koja je u nijansi Vibrant Pink i ovog Max Factorovog ruža za koje me svi pitate kako ga stavim u nekom videu, ovo nisam slikala, odnosno ovo mogu odmah da vam kažem, nisam ni jednom koristila, sram je bilo, nisam ni jednom od onog poslednjeg update-a za Cinco de Mayo, znači ni jednom ga nisam stavila, što nije dobro jer ne znam kako ću potrošiti, pogotovo ovaj karmin, znači nikad kraja. Uglavnom, eto, potrudit ću se sad u narednom mjesecima da to trošim, ali sam zato potrošila ovu, mislim nisam do kraja, ima tu još, ali sam u svakom slučaju nju smanjila, mislim da kad sam počela da je bila ovolika. Tako da eto, to napreduje. I onda jedna tužna vest, a to je da ova NYX-ova senkica ostala je samo u onim, znači u same ivice onog kao pena metalnog i ispala mi je i skroz se pretvorila u prah, tako da ću možda probati da je presujem ili ripenujem, kako se već kaže, pogledat ću onaj Vinin video kako se to radi, pa ću to da uradim, pa je možda spasem, a ako ne uspem, u svakom slučaju došlo joj je vreme da se potroši, odnosno da ode u smeće, jer je, kažem, stvarno sam je onako dogurala do samih tih ivica, više nisam ni mogla prstom nikako da je uzmem, jedino četkicom. Tako da, eto, to je moj update. Trudim se, kažem, da trošim. Nisam se trudila za ove jake, intenzivne nijanse, jer me malo smorilo, iskreno, kako sam ih trošila prethodnih meseci, ali eto, potrudit ću se kad imam priliku da ih stavim. Meni je u suštini najbitnije, ja lično ću se osjećati zadovoljno ako potrošim ova 2 proizvoda i ovu olovku, jer ove ostale proizvode, odnosno ovaj ruž i ovu olovku, stvarno ih je, deluju mi kao nemoguća misija da ih potrošim. Uglavnom, eto, to bi bilo to. Ako se pitate šta imam na ustima, imam mešavinu ove olovke Be Pretty 01 i Max Factorovog ruža tik onako malo, tako da eto, ako vas interesuje. I to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg, pozdrav!